mukidatuba zatembesha imigezi mukidatuba zaharura inzira mu butayu zarura 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 mu butayu zatembesha migezi zatembesha 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 imigezi imana yawe ibivuze noneho gaziriya niza bahawe visa noneho ngiye guterera izindi zaharura inzira mu butayu zarura 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 mu butayu zatembesha imigezi zatembesha imigezi imana yawe ibivuze imana yawe imana yawe imana yawe imana yawe imana yawe imana yawe zarura iyo ni imwe muvuga ngo amen turatera zirindwi amen amen nawe woyipasa muvuge ngo amen uko twoyitera hariya nawe ukayipasa kandi gakora ikintu zaharura inzira mu butayu zaharura inzira mu butayu baba iyo twaturirimba gutya uzubanza dukurikire nituguha sinyari ubone kwinjira wowe kora kuri clavier gusa zaharura inzira mu butayu zaharura inzira mu butayu zaharura inzira mu butayu zaharura zaharura inzira mu butayu zaharura zaharura inzira mu butayu
ndavuze ntugira ubwoba bw'Imana. dutange haleluya. Ariko ndatangaye kuri kwima hamye hatibuka umwuka w'ivira mu bihumbi 2001 gutya. Umwuka w'ivira mu bihumbi 2001 niwo mwuka utibutse. Tugire Imana gutya. Kwanza abayobozi b'ikiyumbe mudutegurire umusitari w'abantu nka 15 njenzi shuramwe batatu tuzoje gusura itorero ry'Icyaka ryabuze umwungere. Niba ari kuwa kabiri niba ari ku cyumwe tuzoje ukore kure mu maparuwase yose abanyamwuka badafite ishari tuzoje gusura itorero hari Icyaka. Zishuramwe batatu tuzogende tuje gusara. Tubabwire ngo ntibaheranwe n'umubabaro. Utegereze igitondo cy'umuzuko. Hari imbaraga kuranyumva muto. Imana iriya ndirimbo ntiwamuyumva uko ihagenda. Imana ivuze ngo ndakora imihanda sinka leta ya Kongo izitanga bije igasohora bije gukora imihanda igapfa kuruta uko yari imeze, bakayonona bamara imashini bakama babigurisha bakabirya ibindi bigahagarara. Imana ivuze ngo ngiye gukora isuku, ngiye gutandukanya indyarya n'abanyamwuka. Mufurero yaravuze ngo banambaranga batagabona Yesu. Ngiye gukura indyarya muri korari no mu kiyumbe no mu gipastori no mu matorero. Ngiye gukura indyarya mu baririmbyi bashanti mukaza mu bindyarya nyakavutazi ku cyumweru mukaba abanyamwuka ku wa mbere mugahinduka kamere yo. Tubwire Imana ngo harura inzira, harura inzira, harura inzira. Nibiba ngombwa igitaramo tuza turengeza abaririmbyi bakifata agacupa k'inzoga turengeze turebe ko korari yo ririmba indwara zigakira, turebe ko korari yo himbaza Imana ibitangaza n'ibimenyetso bigakoreka. Imbaraga z'Imana zitibuke zihere mu bashumba zije mu batamzi zije mu bahanuzi zitibuke ifuhe ry'umurimo w'Imana. Narutse kugera ahantu usanga abasore ko barabazanya ngo se pasiteri wanyu azazimya sende Revera Jean bari iruhande rwanje ngo se pasiteri wanyu namwe azazimya sende ngo wacu yarasaze uniwe ngo ariko wacu ngo asigaye izimya ngo ariko si cyane. Iyo icyo gisigino bahabavugana ikinyabake ndabaza ngo se basha muza muvogera pasiteri kuzimya sente bisobanuye iki? Ngo bange igisirimba uko bazagira ngo turi muri siporo. Kera nje ndi mitiyani nasimbutse ngeze Icyaka habe na 40 turaja kuhagera gucyanageze nzaharura inzira tugende tubwira bene bacu bava mu buryarya bakorera Imana bareka amahimba Imana ntizihenduka. Uburyarya wo buzana ku mpunzi mugenzi wawe ariko Imana nti woyizana ku buryarya. Wohenda impunzi mwene wanyu kayihenda bamwe azamabesha ngo dosiye ngo ni nkaho yaciyemo ngo bamwohereza ifaranga zo gushopinga ndamuzi wazisabye
atarakora na migration ngo dosiye yakiyemo ngo bamwohereze ifaranga zo gushopinga ariko dosiye y'ijuru roba dosiye y'ijuru process isi sukuja kuvuga ngo warahunze ngo igihe cy'amasunzu namutebutse dosiye y'ijuru urugenzi rugira aho rutangira naho rurangirira winjira mu rugo rw'intama n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite winjira mu rugo rw'intama atanyuze mire n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite oya niwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro oya wageza wandika amandiko ariko utakicandika amandiko bitakiza niyicare hano tawuhari hano aruvuze ngo abakeneye kuyandika naze yicare hano turi kuba amandiko hari bamwe bazabama bayandika atamufashe ukuboko ndi kwa kunyeganyega ndi kwabyinje akamagira ngo nugucora kwa kundi ko gucora bamara bakakubesha ngo yasobanutse ni kinyoma amandiko agira aho azahera naho azarangirira cara aha hagiye kuva umurongo wo kumenya gahunda zizokorwa na gatanu muri Ganda hava umurongo wa gahunda izokorerwa Mitiyana n'umunsi tuzoshicaka nimba hari yindi mpanuka igiye kuba twoyiburizamwe n'ukuri bigakunda satani n'umujura n'inkimbwa yakoze mu maraso izirya intama eje gatera ku kindi kibuga ciruri tizihagarara hamwe kugira ngo ikomeretse imitima y'abera ariko igitaramo nico kiza kizimya imyambi ya satani migambo y'abarozi n'abafumu turanga sha mube nkabigira gutya
Rugorora yatashe we. Sura tugirira Imana gutya. Nimuze mudusange hano. Mwebwe tumaze kuramba mugaruke hano imbere. Ikintu kiza cica ibintu nuko utabivuga mu izina. Umwuka mubi iyo mutawirukanye uzubabyarira igisusa nk'iki. Kiki yeje. Amazi k'igisusa. Tugiye guhagarika ibyicaro by'abatinganye. Ibyicaro ibicaniro by'abagabo bafite abagore babiri. Tugiye kubihagarika muri Kampala mu bwoko bwacu. Bihagarare. Ejo nahuye n'umuntu arambaza ngo se pastor ngo ibi bintu aba pastor muhamukora nibiki. Ndamubaza ngo se niki. Arambwira ngo bugingo yongeye kwirukana umugore. Uwa kabiri ngo azanye uwa gatatu. Nta muntu wo hari ku mugore ataraharitse umwuka. Nitutaramira bene wacu bahabakurikira abagabo haritse abagore bagaharika umwuka we. Umuntu azaja guharika umugore wiwe yaraharitse umwuka w'Imana kera. Tugiye kubwira Imana ngo ibyo bicaniro n'ibyo byicaro turabihagaritse mu mbaraga z'Imana dukorera. Uwo mwuka w'ubusangu wimuke mwitore wimuke mu bwoko. Turangashe mu mbaraga z'Imana dukorera.
tugiye kugirira Imana gutya. Amen. Nuko niko igitaramo kiza kigenda. Kiza cyumva abanyamwuka, abanyakamere bazagira ngo habaye akavuyo. Abanyamwuka bazaho kigeze. Hari umuntu tugiye gutabara ari hano muri kino gitaramo. Bari bakoze gahunda iremereye yo kumukwiranya indwara yo mu nda ikomeye byihuse, tugiye kumutabara. Amen. Ariko Imana igiye guha bitibutse neza muhamuharura inzira. Igihe yaje imbere yanje ahagira gutya, kiriya cya kigabo cy'Imana cyicaye mumushakire jibeni kinini cyamango. Ukunda ji? Urayikunda cyangwa amata? Baguha amata. Mubanguke protokole ya Yesu. Niba mudafite ishari nimushakire shaka. Icyo akeneye nimushake muvange jina ngo byose azamo. Hanyuma uza wituma uko shaho, ariko turi mwuka na gatanu uzotuzanire abantu bose bashigikiye usanga tuzobasezera na gatanu. Niba tava mu ruhande rwo gushigira ibisango, Imana izobirohe mu miryango yabo. Hallelujah. Na gatanu tuzohagarara nka Mosi. Hallelujah. Hariya muri Ganda abashigikiye babona buzukuru abarwanya ubusango, tugiye guhagara mu bushake bw'Imana. Uwasanguye n'ushigikiye wasanguye bari mu gatebo kamwe, bari mu gatebo. Nta mufana w'ikibi uzohembwa nyuma y'uwakoze ikibi. Ese uko turi kumwe baga ni wewe ga mwarimu. Umufana w'ikibi tazohembwa nyuma y'uwakoze ikibi. Bari ku murongo umwe bose bazama bahemberwa rimwe. Umuntu nasanguruka mushigikira uzohembwa mbere ye yuko niwe wamuhaye imbaraga ntiwamugaruye. Ariko umuntu yaravuze ngo muze tubagarura abantu bataja mu mosha. Turahagaritse umwuka usanga muri Kampala mu izina rya Yesu Kristo. Koma tugiye kubwira Imana ngo irengere uwo muntu. Tiyarashushe kandi tiyarakonje, si umuntu mubi, ariko yuko bari bamugejeje ahantu ahagenda borohera, bari bagiye kumuteza indwara yo mu nda yihuse. Sitani n'umujura. Hari abakunda gupinga nuko Imana ibidutegetse twobireka. Mu byumweru mubiri mwosanga umuntu ari muri koma wari utaramye hano tarenze ibyumweru bibiri kubera umugambi wari wabaye. Ariko nta kindi kiza kizimya imigambi mibi ni gitaramo cy'abera b'Imana badafite ishari mu mitima. Uziko nageza numva ngo uzucuranga nari ntarabona ucuranga gutya mpasiri kinguruke fata ushobora kugira ubutari we wari uraririjwe. Curange imirya yose ibutibukamo kandi ntayandi mahimbugira. Uzozamuka yuko nta mahimbugira nta manyangugira. Nubona umucuranzi kararwanira mikro ninkaga uharwana aje gutsinda arwana no mugusa tiyo rwana aje gutsinda igitego keretse Pernate. Nucuranzi karaje kuri mikro ninka protocol hakenera kubwiriza. Iyo udahagaze ku nimero yawe gira amaterane uzunya nimero yawe itarama nimba ari pepe urebe niba hariya iruhande rw'agatuti hari pepe uri kure numara wamusubira wicara. Hapana kuvuga no kubwiriza no guhagarikira si byawe nugufata pepe turangasha.
iri jambo muheze revera microphone abe nk'udukubitira agafuraze k'iminota 3 ko mu gitaramo dusezeye mu materaniro iba nk'udu tubwira ifuraze mu gitaramo